već dosta dugo i mi smo dio jedne, hajmo reći tako, mreže arhivista, dokumentarista, ljubitelja tradicionalne muzike Balkana. I mi se ovako i dopisujemo i razmjenjujemo razne snimke i tu je stvarno zadnjih 20 godina možda urađeno jako puno. To je jedna ekipa gdje su uglavnom ljudi koji, što je interesantno, koji nisu recimo etnomuzikolozi ili muzikolozi, već su ljudi koji imaju vlastiti interes i vole da. Jedan recimo od ljudi koji sigurno znate, dr. Semir Ranić, čovjek koji je patolog, znači nema nikakve veze sa muzikološkim temama, ali on ima i svoju metodologiju, on ima i website Sevdalinke i Sevdah Treasure na SoundCloudu. Tu su bili još neki važni, dragi ljudi preko kojih smo se mi došli u kontakt. Pokojni Milan Milovanović koji je tu bio zaista čovjek koji je i arhivirao, a i digitalizirao te stare formate, pošto kao što znate dosta tradicionalne muzike Balkana je na pločama, recimo prije Prvi svjetski rat, između dva svjetska rata i jako je bilo teško dolaziti do toga dugo. Recimo sve stvari koje vi danas kad radimo recimo na vježbama pa vam ja kažem eno imate to i na internetu snimak, te stvari smo mi prije 15 godina suhim zlatom plaćali i molili, vrlo često su to neki tonci krali iz radijskih arhiva. Uglavnom da ne dužim tu, jako mi je drago da je David tu i da govori o temi koja je zaista važna. David je prošle i pretprošle godine objavio sa grupom autora, ima tome već 3 godine tekst o Mijatu. O Mijatu objavili smo nekoliko, o Mijatu smo objavili valjda 2022. Smo objavili diskografiju, 2023. je bila javni nastupi, 2024. je bila biografija. Da. Mi smo se oko biografije nešto pisali, pa sam to zapravo. Dao si mi onaj isječak iz jednog od novina gdje je bila neka anegdota sa Pašićem. I sa Pašićem, da. Vrlo je interesantno da dosta ljudi koji su pjevali tradicionalnu muziku, pogotovo između dva svjetska rata, su sa naših prostora i vrlo često su pjevali sve. Znači, pjevali su i Bosnu, i Srbiju, i čak i makedonske pjesme i tako. I David nam je danas pripremio jedno predavanje koje je posvećeno jednoj od diva te muzike, te popularne muzike tog perioda, popularne narodne muzike. Njeno ime je Sofka Nikolić i ja o tom ne bih više prepustio Davidu da nas u njenu biografiju uvede, jer je vrlo interesantno, ove godine obilježavamo 120 godina od njenog rođenja. Hvala puno Damire, ja bih se zahvalio obama Damirima, ako sam ja dobro upotrebio dvojinu, i skupu koji je mene počastio svojim prisustvom. Veoma mi je drago, ja sam u Sarajevu sada drugi put, prvi put sam bio sa mojom poštovanom suprugom i našom ćerkicom pre 2 godine. Zadovoljan sam što vidim ovaj lepi grad i što sam juče mogao da uživam na jednom lepom koncertu koji upriličuje ovdje Damir. Hvala vam dakle još jednom i evo moje prezentacije. Znači u okviru ove prezentacije ja ću pričati, a čućemo i deo snimaka Sofke Nikolić zajedno sa nekim mojim komentarima, a pošto shvatam ovdje ima i studenta muzike ili etnomuzikologije, neka to bude i jedna prilika da se otkrije jedna mogućnost za neka nova istraživanja u koji vi kao studenti možete budete uključeni. Ima tu i tekako mnogo prostora gdje do izražaja upravo može da dođe ekspertiza iz etnomuzikologije i muzikologije uopšte. No da, krenemo i medias res. Sofka Nikolić. Sofka Nikolić je pevačica na koju će retki ljubitelji predratne popularne narodne muzike prvo pomisliti kada im se spomene ta muzika, kada im se spomenu ženske interpretatorke sa područja zemlje koja se nekada zvala Jugoslavija u raznim formatima. Sofka Nikolić je rođena, prema podacima koje smo mi uspeli da prikupimo, u aprilu, 6. aprila, neverovatno, neće bio rođendan, ali po starom kalendaru, tako da ipak ne bi bio rođendan, u Tabanovićima kod Šapca. Tabanovići su jedno selo, dakle u blizini Šapca, gdje između ostalog živi i romska populacija.
i Sofka ili Sofija, kako smo pronašli da se zapravo zvala, Vasiljković, devojačko prezime, je bila deo te romske populacije, ali koliko se zapravo može ustanoviti praćenjem određenih izvora, recimo Tihomir Đorđević koji je pisao o romskoj populaciji uopšte i šta više pisao o populaciji sa Banovićima, izgleda da je ta populacija bila ona koja je zapravo pričala srpskim jezikom, što je vrlo interesantno. Čini se da su Sofkini poreklom iz Rumunije. Otac se poznato je da se zvao Nikola Vasiljković, bio je svirač, verovatno violinista, dok je majka Persa, rođena Brkić, bila pevačica. Znači, to je bila jedna muzička familija i ta muzička familija je nastavila sa tom svojom porodičnom profesijom i u Sofkino vreme. I poznato je da imala nekoliko braća i sestara, znači zrelu dobu su doživjeli brat Mihajlo ili Mikajlo, rođen u Mostaru, sestra Vukica ili Vuka i Leposava. Za neke od njih smo uspeli da pronađemo datume rođenja, za neke nažalost nismo. Za 2 dana držat ću prezentaciju u Bijeljini i koliko sam saznao od jednog od potomkinja koja se isto zove Sofka Vasiljković, postoji verovatnoća da će neki od dela te familije biti na prezentaciji. To će biti prilika da možda saznam malo više o njihovim biografskim podacima. Sofka Nikolić, rođena Vasiljković, bila je u 3 braka, ako se to tako može nazvati. Znači, ona je imala definitivno 3 partnera. Sa prvim partnerom, koji je bio muzičar, Ilija Marinković, rođena je njena ćerka jedinica Mariola, najčešće poznata kao Mariola, zapravo Marija Marinković. Pronašli smo datum rođenja i smrti, rođena je u Mostaru, što indicira da je u to vreme Sofka već bila u Mostaru i verovatno tu i nastupala. Također možemo primetiti da je tada Sofka imala nešto malo manje od 16 godina. S Ilijom Marinkovićem ne znamo koliko je Sofka tačno bila. Sa Pajom Nikolićem, njenim drugim i najpoznatijim partnerom, Sofka se upoznaje verovatno negde novembra 1927. godine, s obzirom da su oni tada nastupali veoma blizu jedan drugog. Naime, Sofka je nastupala u kafani Bumskever, a Paja Nikolić je nastupao kod Jelena, što je bilo rastojanje otprilike 50 metara. Treći, sa Pajom Nikolićem, ona je bila u braku negde do maja 1936. godine, ali i to treba uzeti uslovno, jer prema podacima iz prijave boravka koji je Paja Nikolić, kao i svi druge pridošlice u Beograd, morala da popuni, Paja Nikolić izgleda da je na određenoj adresi zapravo živao sa svojom tada zakonitom suprugom. Tako da je vrlo, u isto vreme kada je on bio u javnosti poznat kao suprug Sofke Nikolić. Sada, kako je to sve izgledalo, ja ne znam, jer na toj istoj adresi bila zapravo prijavljena i Sofka. Ali, da se vratimo na činjenice, treći, sa Pajom Nikolićem Sofka se razvodi, znači, u maju 1936. godine, opet po toj prijavi boravka Paja Nikolića. Tome izgleda prethodila i jedna tabloidna rasprava u medijima. Pronašli smo pismo Paja Nikolića u nekom beogradskim novinama, da li beše Vreme i Pravo, gde je on diskutovao o toj njihovoj vezi. Referiše i na neko njeno prethodno pismo medijima koje nismo uspeli da pronađemo. Bilo kako bilo, nakon znači, rata, Sofka se upoznaje i stupa u 3. brak i vezu sa Radetom ili Radislavom Lazarevićem, koji je bio po zanimanju trgovac i sa njim živi do njegove smrti u Bijeljini. Rođena je, kao što rekao smo, u Tabanovićima i njen životni put je se velikim delom zapravo odvijao u Bosni. U Bosni je živela do nešto malo pre početka Prvog svjetskog rata. Imamo podatke da je bila u Banja Luci i u Mostaru. Zatim se porodica, u stvari zapravo samo njena majka, seli u Ćupriju, to je mesto u Srbiji, a zatim u mesto Duvanište u Mačvi, gde se majka Persa, znači, preudaje za izvesnog Sremčevića. Konačno, posle, znači,
putešestvija ponovo po Bosni i Hercegovini, gdje ćemo malo kasnije reći gdje je sve nastupala. Sofka živi u Beogradu i seli se negde 39. ili 40. godine, seli se u Bijeljini gdje konačno živi do svoje smrti, s tim što je ona imala zapravo prvo jednu sobicu na sajmištu, na starom sajmištu u Beogradu, a zatim je dobila i stan u Beogradu, ulici Otana Župančića, tako da je ona povremeno boravila i u Beogradu, ali pretežno njen domicil bio je u Bijeljini. Umire 10. juna 1982. Sad imamo par tu fotografija. Gore levo vidimo Sofku Nikolić sa svojim prvim partnerom, Marinkovićem. Ta fotografija, kao i neke druge, su i sa internet sajta Muzej Sofke Nikolić. Slika dole levo je Sofka i Paja Nikolić iz jednog od predratnih članaka koji su niče bili prilično obilni u tadašnjoj revijalnoj štampi. U sredini vidimo fotografiju Marice Mariole za klavirom. Pretpostavljam da je ta fotografija načinjena između 36. i 39. zbog toga što se na portretima na zidu vidi samo Sofka, ali ne i Paja. Barem to je nekakva pretpostavka. Drugo, vidimo na fotografiji jednu osobu koja je već relativno zrela devojka, što bi moglo govoriti o njenim godinama na toj fotografiji. I sa desne strane vidimo Sofku u sredini i sa leve strane od nje je njen treći suprug Rade. To je snimljeno u dvorištu njihove kuće u Bijeljini. Dalje. Karijera. Relativno je malo poznato o Sofkinoj karijeri pre njenih nastupa u Beogradu. Pretežno iz njenih mnogobrojnih intervjua, iz čega se može zaključiti da je počela da peva po raznim vašarima u Mačvi, a zatim u Zvorniku, neko vreme u Mostaru i također u Sarajevu. Veoma bi bilo interesantno i važno uraditi pretraživanje po lokalnoj štampi, naročito u Mostaru i Sarajevu, da se nešto više o tome sazna. U pojedinim njenim intervjuima Sofka je navodila imena restoratera i kafana. Poslije ću govoriti više uopšte o verodostojnosti i poverenju koju možemo imati u podatke iz tih intervjua. Međutim, u ovom slučaju smatramo da nije imala nekakvih velikih razloga za preterivanja ili neistine, tako da verovatno možemo uzeti kao prilično istinite podatke koje je tu navodila o nastupima. Mislim, ako nekoga zanima, mogu čak da dam detalje, ali nisu toliko bitni za to priče. Krajem oktobra 27. godine dolazi u Beograd sa orkestrom iz Sarajeva. Nije poznato, barem nama nije poznato koji je to bio orkestar, ali je poznato da je počela da nastupa u tom restoranu Bumskeller, koji je bio u Zetskoj ulici u neposrednoj blizini čuvene Skadarlije. Znači, svako ko je ikada došao u Beograd čuo je za boemsku Skadarliju, koja sada je više postala i arhetip i tako dalje. Ono što je veoma zanimljivo jeste da je na neki način Sofka nepunih mjesec dana nakon što je počela sa pevanjem, sa radom u Beogradu, snimila i svoje prve ploče za His Master's Voice. Što bi trebalo da znači da je ona kao pevačica bila veoma zapažena, jer tada u toj sesiji nije bilo previše pevačica. Zapravo ja mislim da je Sofka bila jedina pevačica koja je tada snimala. A u Beogradu je već bilo etabliranih pevačica koje su pevale po kafanama. Bilo kako bilo, nastaje sada čitav sled nastupa po kafanama, restoranima i slično, o čemu ću malo kasnije više govoriti, a sa profesionalnim nastupima prestaje 39. godine. Ponovo, u mnogobrojnim posleratnim intervjuima često se taj prestanak nastupa atribuira smrću Mariole, njene ćerke jedinice, i Sofkinoj žalosti zbog toga. Međutim, barem ja i Saša Spasojević, koji je koautor ove prezentacije, smatramo da je tome mogla biti uzrok kako pad u njenoj karijeri,
tako i nedostatak Paje Nikolića koji je u njenoj karijeri bio veoma bitan kao izvesna vrsta promotera. No, međutim, bilo kako bilo, od 39. godine nema više profesionalnih nastupa. Sada, početkom 60. godina Sofka očigledno pokušava ponovo da se vrati na scenu. To radi na jedan veoma interesantan način, nastupajući na raznim dobrotvornim koncertima, pokušavajući da nastupa na radio emisijama, pronalazeći promotere iz medija, o čemu ću također malo više govoriti, no međutim do njene profesionalizacije zapravo nikada, koliko znamo, nije došlo. Javni nastupi. Dakle, ona je, kao i već čitav niz drugih narodnih pevača u to doba, nastupala isključivo u kafanama, restoranima i sličnim estradama. Tada nisu postojale koncertne sale koje bi bile dostupne profesionalnim pevačima narodne muzike. Smatram da bi bilo potpuno nemoguće da neko poput Sofke dobije pristup nekoj sali Narodnog pozorišta i tu održi koncert. Za razliku od, na primjer, Mijata Mijatovića, koji je nastupao i u pozorištima, ali Mijatović, koji je imao vrlo sličan repertoar, je bio potpuno iz drugog društvenog miljea. Mijat Mijatović je bio po zanimanju advokat, bio je sin advokata, bio je školski drug ministara, predsjednika vlade Stojadinovića i slično, dok je Sofka Nikolić bila jedna Romkinja, neću da kažem iz Čerge, jer nije bila iz Čerge, ali je bila Romkinja iz jednog veoma drugačijeg miljea, iz jednog društveno nipodaštavano i društveno potisnutog sloja. S obzirom da je veliki broj pevača, pevačica koji su nastupili u kafanama upravo bio iz tog sloja, ne čudi nas zašto su zapravo samo te kafane mogle da bude mesto gdje su one mogle da budu slušane. Pretraživanjem štampe, srećna okolnost je što je barem deo predratne štampe sada digitalizovan i što je mnogo važnije indeksiran. Govorimo o beogradskoj predratnoj štampi Vreme i pravda. Uspeli smo da pronađemo dobar deo njenih nastupa i hronologija njenih nastupa se nalazi na akademija.edu, ako je neko zainteresovan mogu dati link. Tako da smo dokumentovali kada je nastupala, gde je nastupala. Osim tih raznoraznih restorana i kafana u Beogradu, nastupala je na takmičenjima pevačica, koje su bile prilično česte, te takmičenja pevačica, i ne samo pevačica, i takmičenja harmonikaša su postojala i ljudi. To je bio način za njihovu promociju itd. I očigledno i dobar marketinški trik i da bio prilično lukrativan, ljudi su dolazili i plaćali da to slušaju. Sofka je bila osoba koja je imala turneje po gradovima bivše Jugoslavije. I pre svega ona sama u nekim od predratnih tekstova te nastupe naziva turneja. Zaista, možemo pronaći opet dokumentovano nastupe u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Osijeku i svim ovim navedenim gradovima. Zapravo nismo pronašli, a može biti samo zbog nedostupnosti ili zbog toga što nismo pretraživali izvore, nismo pronašli samo nastup u Sloveniji. Svim i u Crnoj Gori, koja je zapravo bila vrlo minorno tržište, kada bismo tako gledali. Međutim, mi tu vidimo razne gradove po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji itd. Takođe, nastupala je i u inostranstvu, ali za sada dokumentovano samo u Bugarskoj. Njena tvrdnja kako je nastupala po mnogim drugim zemljama nismo uspeli da pronađemo dokumentovane i barem u godinama njene najveće slave vrlo je mala verovatnoća da je takvih nastupa i bilo, zato što bismo u tom slučaju primetili velike rupe u hronologiji. Međutim, tih rupa u hronologiji izgleda da nema. Par oglasa, evo ovde vidimo, obično su to bili oglasi iz ovako vrlo uočljivi u toj štampi, ovo je iz dnevne štampe, oglasi su se pojavljivali u dnevnoj štampi, Politika, Vreme i Pravda,
I znači tu imamo Sofku kako nastupa sa Pajom Nikolićem i sa sestrom Vukicom. Često je nastupala ili sa Vukicom ili sa Leposavom. Onda drugi restoran, Stari Heidelberg. Evo dole ispod imamo fotografiju gde druga slevo je njena sestra, Vukica, zatim ide Sofka i onda još par tada poznatih pevačica. A sa desne strane imamo jedan malo humorističan osvrt karikaturiste na jedno od mečeva tih pevačica koja aludira na njihov fizički izgled koji se da vidjeti sa lepe strane. Bezobrazni. Ja, ovo je zločesto. Sofka je celog života, izuzimajući možda veoma ranu mladost, bila ovako korpulentnija osoba, ali bez obzira na to uspela da živi to vreme vrlo respektivnih 76 godina. Ja sam nalazio u Posarajevskoj štampi 20-ih, početkom 20-ih, da dolaze, kaže, čuvene beogradske pjevačice Maca, Stana i to, ali Sofku nisam našao. Pa našao sam ja. Ti? Evo, ali pre toga, evo još malo isječaka. Gore levo je fotografija iz beogradskog časopisa, mislim da se zove Nedelja, a vrlo sličan se, isto zapravo fotografija se pojavila i u zagrebačkom Jutarnjem listu. Ta fotografija ilustruje susret Sofke Nikolić i Josefine Becker. U donjem redu vidimo Sofkinog, izvinjavam se, Josefininog impresarija, prijatelja, ljubavnika, poznatog po imenu Pepito, zatim Josefinu Becker i Sofku, a gore iznad njih Paja Nikolić svira, navodno negde smo pronašli da je čak svirao, da li beše Kreola ili neki drugi u to vreme vrlo poznati šlager. Oko tog susretna Sofke i Josefine Becker javljali su se razne anegdote i pričice, počeo od toga da je Josefina Becker došla u Zagreb da bi slušala Sofku Nikolić i kratko rečeno nije, zbog toga što je dolazak Josefine Becker po štampi i po tom istom Jutarnjem listu bilo mnogo ranije planiran. Dalje, Josefina jeste došla u Zagreb iz Beograda, gde je malo pre toga nastupala. Sofka je već bila pevala u Zagrebu i prosto rečeno, Josefina je najverovatnije došla da večera u restoran Kolo, gde je Sofka svakodnevno nastupala i tu je došlo do te fotografije. Na licu im se vidi da riječ nisi progovarila. Da, inače tu posle isprana priča kako su one bile prijateljice. Bliske drugarice. Bliske drugarice. Nije pronađen nijedno pismo Josefine Becker, Sofki. Znači, cela ta priča, ajde mogu malo i o toj celoj priči, šta se dešavalo. Sofka je, pokušavajući da dođe ponovo u žižu medijskog interesovanja, verovatno ispričala tu priču o Sofki svom tadašnjem poznaniku Petru Iliću, novinaru iz Bijeljine. I prema onome što mi je pričao Petar Ilić, nažalost, vrlo loše sam uspio to da snimim, on je nažalost umro krajem prošle godine. Petar Ilić je izgleda organizovao dolazak Sofke Nikolić na koncert Josefine Becker 1968. godine u Beogradu. Sada, opet po savremenim tadašnjim novinskim izveštajima, Josefina nije delovala da je uopšte prepoznala Sofku Nikolić kada joj je videla. Tako da je cela ta priča o nekom velikom srdačnom obnavljanju prijateljstva, to treba uzeti, što bi rekli Amerikanci. Sofka se zapravo poslužila onim što se i danas dešava. Jeste. To je neka praksa koja je i danas uobičajena. Maksimalno je i dalje i ponovo, nakon svega toga opet su saradnji, ja mislim baš sa Petrom Ilićem, mada ti članci koje smo pronašli iz Večernjeg lista nije ih potpisao Petar Ilić. I pisani su i ekavski, dok je Ilić tipično u Večernjim novostima pisao ekavski, sad, da li on bio i ekavac ili ekavac, ja više ne znam, zaista. No, bilo kako bilo, Sofka je krenula da pokrene akciju Pomozimo Josefini Becker, gde je Sofka predlagala da ona krene sa serijom dobrotvornih koncerata kako bi pomogla deci koje je Josefina Becker čuvala, pošto Josefina nije imala sopstvenu decu, ona je čuvala valjda 13 dece u nekom dvorcu u Francuskoj koji je došao na ivicu bankrota, itd. Sofka je tu htela sebe da promoviše kao dobrotvorca. Nije uspela.
Ali pokušao se. Evo, letimičan skok po ovim tekstovima, evo je tekst iz Leskovca. Došla je ona prvi put u Leskovac, da, došla je ona Sofka koja svojim sevdalinkama Beograd zaludela, Zagreb ushitila, pare zaduševila, Sofka koja je samo uspehe žnjela. Leskovac je Sofku primio toplo, srdačno kao svoju današnju poznanicu. Za njeno ime gotovo je svaki čuo, bilo po gramofonskim pločama ili po pisanju dnevnih listova, bilo po čuvenju. Zašto je u stvari bitno? Vidimo kako je popularnost Sofke Nikolić rasla po unutrašnjosti. Upravo na te dva načina, primarni gramofonske ploče i drugi pisanje štampe. I onda je ona mogla, bivajući vrlo poznata, mogla da dođe i da okupi ljude u Leskovcu, gde je nastupala, ja mislim, kod Venedije. Evo dole levo, Sofka peva u hotelu Tomislav u Osijeku. Opet, zašto je ovaj oglas vrlo bitan? Zbog toga što vidimo da je ona vrlo efikasno koristila reklamu. Evo, spominju se dječaci sa velikim tablama, sa krupnim slovima. Čuvena Sofka, itd., itd. Ona je bila neko koja je 30. godina znala da koristi reklamu. Što je bilo vrlo, vrlo napredno u to vreme. Oglas sa desne strane stigla je glasovita Sofka i sestreo Vukica u kafanu na Novoj obali, u Splitu, ja mislim da je ovo 33. godina. Zbog čega je ovaj tekst vrlo interesantan? U čuvenoj TV seriji Velom isto Miljenka Smoje, ja mislim u 7. epizodi, bukvalno ovaj isti oglas se čita, doduše ne iz Novog doba, nego iz nekog drugog humorističkog časopisa Iš. Znači, Miljenko Smoje je, ulazeći veoma, veoma precizno u duh tog vremena koje je njegova serija opisivala, nije propustio, znači, da ukaže i na kulturološki značaj Sofke Nikolić u tom vremenu. I to verovatno nisu bili samo žandarmi i oficiri ili ko god pretežno srpske nacionalnosti koji bi došao da sluša Sofku Nikolić. Ne. Pronašao sam, nažalost ne mogu da pronađem referencu, neki tekst isto iz početka 30. godina iz mesta Vodice kod Šibenika, gde je bio organizovan tokom leta, naravno nekakav konkurs, izbor za najpopularniju pesmu. Treća je bila, citiram, Sve od Sofke Nikolić. Mesto Vodice, turističko mesto i tada i sada kod Šibenika. Popularnost je bila velika. I to možemo da dokažemo. Zašto mi to zapravo možemo da dokažemo? Zahvaljujući samoj Sofki Nikolić. Sofka Nikolić je prikupljala i sačuvala dosta novinskih isečaka. Ti isečci su posle njene, u stvari ne posle njene smrti, nego još za vreme njenog života, dospeli kod njenog prijatelja Spase Sekulića. Spaso Sekulić je u to vreme, znači on je rođen krajem 1940. godina i služio je vojsku u Beogradu, kada je na televiziji video emisiju o Josefini Beker, gde su očigledno spomenuli Sofku Nikolić. Spasa Sekulić piše pismo od Sofki Nikolić u Bijeljinu i Sofka mu odgovara. Stvara se jedno specifično prijateljstvo koje je trajalo do Sofkine smrti 1982. godine. Spasa posećuje više puta Sofku. Sofka njemu uzvraćuje posetu u njegovo mesto kod Bjelovara. I što je još najvažnije, Sofka Nikolić daje Spasi kolekciju svojih isečaka iz štampe. Trenutno mi još uvek nismo u posesiji, nemamo originalne članke, ali deo tih članaka nalazi se na spomenutom muzeju, virtualnom muzeju Sofke Nikolić. I sada kreće detektivski posao. Imate članak, recimo poslednji je ceo članak, iz nekog leskovačkog lista, nekog nepoznatog datuma, ne znamo ni stranu, nađi referencu. Good luck. Bilo je tu svega. Svega. Na sreću, u nekim slučajima imali smo skenirane i pozadine, znači neko iseče članak i imate ono što je bilo na pozadini članka. Tako da se tu pojavljuju pojedine ličnosti, pojedini datumi. Recimo, na jednom od njih
spominje se smrt nekog Joze Ivakića, koji je, kako se ispostavilo, isto pisao. Književnika, da. Sada kada je mogao umreti Joze Ivakić? Da. Pa nađeš vrijeme od prilike, da. Nađeš vreme i onda prošle godine otputovah u Zagrebu u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i pronađem tamo što sam uspio da pronađem i tako smo identifikovali recimo taj članak iz Osijeka i još mnoge druge. Ovo sam pukom srećom pronašao u Beogradu u Narodnoj biblioteci. Pukom srećom je taj časopis Nedelja nije bio kompletan, fale pojedini brojevi, iz pojedinih brojeva su pak isečene pojedine strane. Na veliku sreću, upravo taj broj smo srećom našli ceo i pronašli smo taj tekst, tako da smo mogli da ga datiramo. I konačno je sam li spomenuo, ovo je iz jednog teksta iz Beogradskih nedeljnih ilustracija, koji je nastao nakon Sofkinog tromesečnog boravka na njenoj, koliko se zna za sada, jedinoj inostranoj turneji u Urskoj. Evo još malo, ovdje ima par članaka o Sofkinim nastupima u Bosni i Sarajevu. Ovaj tekst je zapravo iz Večernje pošte, što bi trebalo da bude verzija Jugoslovenske pošte, znači koji izlazila uveče. Imamo tu, nemamo potpuno tačan bibliografski podatak, jer je ovo ono što smo našli u vremenu, ali bi se mogao pronaći, verovatno je izašao nekoliko dana pre toga. Znači tu se nalaze kritike o njenim nastupima, još jedan oglas iz Jugoslovenskog lista gdje je ona nastupala, znači 2 godine kasnije u Vogi, jednog kafana. I ovdje imamo tekst iz Jugoslovenske pošte, opet na osnovu onoga što je Sofka sama sačuvala, na osnovu fotografije tog teksta, uspeli smo da uđemo u trag tačnim bibliografskim informacijama i da pronađemo taj tekst. I još imamo ovdje sad, nažalost, ne znam zašto se ovdje ne vidi leva fotografija, imamo i nekoliko fotografija, znači ovdje sa leve strane trebalo bi da se vidi, ali se nažalost ne vidi, ja se izvinjavam. Fotografija gdje ona inače peva zajedno sa Branimirom Đokićem, Damirovim kolegom, harmonikašom i Nejama nepoznatim gitaristem. Znači, datirali smo fotografiju 30. decembra 1969. godine. To je bio koncert za pomoć žrtvama banjalučkog zemljotresa. Ponovo njen pokušaj da se vrati na scenu kroz humanitarni rad. A sa desne strane je fotografija koju nam je poslala Sufija Šeković, koju možemo vidjeti na desnoj strani. Ja sam možda kažem ovo Sufija liči. To jeste Sufija. To jeste Sufija. Znači, Sofka je nastupila 8. aprila 1972. godine u Skenderiji. Ja. Rehan Sebezovski Zakarija. Da, to smo pronašli sa ovog. Da, mislim, ovo za mlađi svet, Rehan Demirđić je jedan od one dvojice Mome i Uzeira, imate 2 zgrade ovdje u Sarajevu. Inače, bio je jako dobar. Humoristi glumci. Nastupali su na radiju. Rehan Demirđić. Na radiju, posle i na televiziji, serija je bila u Đu Bašti, imali su kratko. Radila sam upravo tu emisiju. Vi ste radili tu emisiju. Jeste. Branka Vidović je između ostalog radila dugo. Mi smo, ja sam i kao tadašnje dete vrlo redovno gledao. Aleksandar Micić, isto jedno po meni značajno lice u kulturi Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, proslavio se kao fistik. Da, glumac. Karadžoz, to je verovatno jedna od prvih igranih serija televizije Sarajevo. Aleksandar Jevđević, reditelj. Da. Mislim da je to bila jedna od prvih, ako ne i prva. Pa je. 68. Da, nešto je sačuvano, verovatno je nešto i filmski rađeno. U filmskoj arhivi televizije ima sačuvano. Sebezovski, romski muzičar i Zekarija Gđezić. Zekarija Gđezić je, koliko ja znam, iz Bijeljine i on je Janje, kod Janja. To je, da, kod Bijeljine. Da, on je bio jedan od promotera također Sofke Nikolić. I u radio emisijama, o čemu ću isto nešto malo reći. On je radio u Tuzli, on je prije nego što je došao u Sarajevo, Zekarija Gđezić je radio u Tuzli. Bio je spiker na radio Tuzli. Onda je prešao na radio Sarajevo. I onda je prešao na radio Sarajevo. Nešto se miče. Izvini, ako može se možda pod pitanje. Ova manifestacija u Skenderiji, šta je to bilo? To je bio kao koncert ili festival neki ili... Koncert verovatno je. Vidi se popis učesnika, stala je u Sofija imeni, ali... Ni ona se sa sigurnošću ne sjećam. Ne sjećam, šta je? Mora biti da ima u štampi. Da. Mora biti, imamo datum, traži. Imate datum.
Da. Vratit ću se na ovaj datum poslije da te nešto kažem, neću sad da Dobro. smetam. Samo se sećam. Će. Dobro, radio i televizijski nastup. Prvo, predratni Radio Beograd i kratkotalasna radio stanica Beograd. Valja znati da su to dve fizički različite radio stanice. Radio Beograd AD, a od 1940. mislim podržavljeni Radio Beograd, imao je svoje prostorije i studija u zgradi Akademije nauka, dok je kratkotalasna radio stanica Beograd imala pak studija na 5. spratu tadašnjeg ministarstva šuma i ruda, a sadašnjeg ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Prvi prenosi bila su 3 radio prenosa iz hotela Kragujevac krajem 1929. godine. U svom slučaju to su bili među prvim radio prenosima iz kafana, zato što je taj Radio Beograd AD osnovan 24. marta 1929. godine, mada je zapravo sa programom počeo nedelju dana ranije. Također bili su i, zvali su ih internacionalnim prenosima, zato što je te emisije Radio Beograda prenosile i neke druge evropske stanice. To je bila neka vrsta preteče Eurovizije, neka vrsta zapravo bio je UIR, znači to je bila predratna Unija radiostanica Evrope. Našli smo internacionalni prenos 1930. godine povodom prve godišnjice Radio Beograd, znači reč je 24. martu. Također još jedan internacionalni prenos, mislim da je taj drugi bio na kratkotalasnoj radiostanici, što znači da je prenošen za slušaoce sa druge strane Atlantika. Posle rata pronašli smo nastup u emisiji Mikrofon je vaš za Radio Beograd, također u subotno uveče i Cik-cak koji bi trebalo da je vodio Zekerija Đesić. Nedeljko Opančić. Nedeljko Nedeljko Paja, da. Da, Nedeljko Opančić je vodio. Nedeljko je bukvalno one Mislim, bio autor, žive tu, on je bio autor, scenarista, da. jes. On je meni pričao da je te godine, kad je išao da snimi Sofka je njemu otkrila Selma Salkovića, jednog sasvim važnog, i onda su oni ali ona je pratila tu što se dešava na toj sceni muzičkoj, znači bio je sigurno Paja Opančić, Nedeljko Paja, za tu emisiju. Hvala. Je on je godinama vodio. Do 90-ih je Cik-cak išao, onda Vlatko Marković s njim. Poslije mu se Vlatko Marković pridružio. Ali mislim, Zekerija Đesić je bio spiker, što ne isključuje da je zapravo kao spiker snimao neke priloge i na taj način u stvari sudjelovao u Cik-caku. Ali mislim, bila ova redakcija KZP-a, kulturno-zabavnog programa, imali su više emisija, jedna od tih je bila i Cik-cak. Nedeljko Duško, Oljača, je? Ne, Duško Oljača, nego što radi program za selo. Zaboravila sam, nema veze. Ne, kevate mi. Sjetit ćemo se. Ja, Prlenda, jest. Izvini se, malo ćemo mi ovdje da... Ne, ali evo nije loše pa Nije loše da se dopuni. Bilo je radio intervjua. Jedan od njih je snimljen, ja mislim, oko 63. godine. Nismo pronašli originalni intervju, ali taj intervju je kasnije korišćen u emisijama Dubravke Stamenković na Radio Beogradu 1. Postoji radio intervju datirali smo ga 73. godine za emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonja. Da. 2 do 5. Pronašli smo taj intervju, tu mi je mnogo pomogao Ranko Strilović sa Radio Beograda 2. Po meni to je najbolji Sofkin intervju. Zašto? Jer mi tu ponovo možemo da čujemo njenu, usudio bih se reći, čak genijalnost kako se pristupa medijima. Za razliku od brojnih prethodnih, a i jednog intervjua koji je sledio posle toga, Sofka se trudila da ne priča stvari koje nisu tačne. Naprimjer, ona je često bila ponavljala kako se ona bila sretala sa Rudolfom Valentinom, koji inače umro 2 godine pre nego što je ona bila u Parizu i slično. Međutim, na takva pitanja ona bi ovom novinaru koji je radio intervju 73. za radio često govorila, ne sjećam. Interesantno da se posle 2 ili 3 godine sećala. Tako da mi tu vidimo i čujemo jednu vrlo u suštini promućurnu i pametnu ženu. Da.
što je po meni vrlo interesantno. Odraz mentaliteta. Da. To je ono što se kaže na Balkanu, ovako prođe. Nažalost, te njene alternacije istine su često vrlo lepo prolazile i do dana se ponavljaju. Ostali mitovi, da. TV nastupi. Da pođemo od druge emisije za koju je Damir Galijašević pronašao i poslao mi snimak. Znači, radić o televizijskoj emisiji Đerdan. Krajem 72. ili početkom 73. godine, ne znam tačno kada je emitovana, nisam uspio da pronađem u TV programima. Ali je snimljeno... Možda ima u filmskom arhivu. Nema video snimak, ali ima audio snimak. Audio snimak je... Iz decembra 72. Ja Zato... mislim, to arhivu treba malo još... Ja mislim da je to snimano filmski. Da, pa u to doba se i najviše jesu neke emisije snimale, jer elektronika još uvijek nije bila toliko... Da, i nije bila toliko prisutna, jer je televizija Sarajevo nije imala svoje prostore koje sad ima, nego je radila na studiju u Jagomiru. I tamo i onda to sve, televizija je bila raštrkana, da tako kažem, na nekoliko mjesta. Produkcija je recimo bila u jednoj ulici, onda arhiva je bila u drugoj i tako. I dosta toga se emitovalo iz televizije Zagreb i televizije Beograd. Najviše, i manje više sve emisije su rađene filmskom tehnikom, jel? Postojanje trake meni ukazuje da je upravo i ova emisija rađena filmski, gdje se posle šnirala ta traka sa filmom. Sada, ako film po svemu sudeći nije bačen, ako nije gorelo, i ako nije propao od psihičkog sindroma, on bi mogao da može da se reprodukuje. Damire... Sada se Damire, ajde malo radi nešto. Ima još. Znači, opet da skočim na zadnju ovde, Noćni džep. Noćni džep iz 81. godine. Uz Sofku bilo je tu i drugih pevača. To je bio vikend program. Samo da vidimo, imam ja tu, evo ga. Ovo je isečak i štampe. Isečak i štampe za Noćni džep. Krajnje desno. Evo, to je samo što sam ja ubrzao sa klikanjem. Evo, tu je bio Jozo Kristić i Radmila Jagodić. Zumra Mulalić. Iqbal Beka, Rasema, Penama. Ono što vidimo. Da. Minka Ščerić, Minka Ščerić. Ibro i Minka Ščerić. Koje godine rekao? 81. Mila Janić isto bilo. Bilo je dosta tih pjevača još. Mi smo radili čak i jednu emisiju sa Miletom Janjićem. Njegov sin je isto bio zaposlen u radio televiziji. Znači, to bi bilo zanimljivo ako postoje sad opet problemi sa trakama, problemi sa reprodukcijom. Ja sam pitao za ovu Problem sa digitalizacijom. Ne samo sa digitalizacijom, nego je bio problem nabavke tih elektronskih traka i onda su se emisije čuvale jedno vrijeme, ukoliko se nije stavilo da je to arhiv, pa je to bilo, kako mi kažemo, piši, briši. I za potrebe drugih, onda pogotovo i kad je došla olimpijada, tad nije baš bilo dovoljno traka, tako da su se te neke emisije jednostavno presnimavalo se preko njih. I slična priča na tu istu temu, emisije, ova sreća me sačuvana, Umrtli refovi jesu sačuvani, snimljeni su filmski 68. Koliko znamo, emitovano prvi put tek 73. Emitovano je, tražili smo i dobili smo, tada su emisija Trezora televizije Beograd je pustila tu emisiju, imamo je, gledali smo je. Dalje, za Novu godinu postojao je segment koji se zove Ne pitaj me koliko mi je leta, gdje je nastupala i Sofka. Pesma kao nadahnuće serijala, pesma kao nadahnuće gdje je Sofka najvjerovatnije pevala, verovala i ne partizanske pesme, ja bih volio da čujem kako to ličilo. Čuo sam i video Esmu Redžepovu 86. godine na radnoj akciji kako je obučena u partizansku uniformu, a Esma je onako u to vreme bila korpulentnija od mene.
I pevala je ona. Ona se obukla u tu partizansku uniformu, smatrala zato što je došla na radnu akciju da treba tako da bude obučena. Volao bi da vidim na što je to ličilo. Po mom mišljenju, ta emisija je mogla biti rađena filmski. Nažalost, u RTS-u nisu je našli, što ne znači da su je dovoljno tražili. Jer Bojana Andrić je u to vreme već bila u penziji, a nasljednici možda da nisu bili dovoljno marljivi. Ne znam. Na Rampi, 78. Još jedna serija narodne muzike televizije Beograd, gdje je iz emisiju postojao segment koji se zvao Neka sjale zvezde. Između ostalog, u jednom od njih nastupila je Sofka. Ista priča. Da li je taj segment mogao biti sniman filmski, ne znamo. Ja sam kao mali gledao tu emisiju, seriju na Rampi, ne sjećam se da sam gledao baš Sofku, ali sjećam se da je tu bilo starih pevača. Dobro, to bi vjerovatno već mogla da bude elektronika studijska na onim velikim takozvanim dvojničnim trakama. To je stari arhiv i sad je pitanje koliko su te trake sačuvane i da li imaju uopšte recimo sačuvane mašine na kojima bi se to moglo pregledavati. Mi smo imali u televiziji tehničara koji je zaista to održavao i zahvaljujući recimo njemu i njegovoj brizi ja sam uspjela da napravim snimke one za ona 2 DVD-a što sam radila Sevdalinki, da se to sa filma prebaci na, da se može digitalizirati. Trebalo bi, već elektronika bi trebala da bude. Bio sam u Beogradu, ja sam Bojanu znao, umrla je, mislim, prošle godine. Bojanu sam znao. Radila je na seriji Aleksa Šančić. Fenomenal, by the way, serija. Bojanu sam, ona je bila dramaturškinja i ona se od kraja 90. godina bavila upravo presnimavanjem isprva samo televizijskih drama sa dvojničnih traka, a zatim je imala i dugogodišnji serijal Trezor koji je trajao mnogo godina i u okviru toga je... Ja sam je upoznao 2004. godine i viđali smo se povremeno. Imao sam prilike da vidim neke od tih dvojičnih mašina. Veliki broj je stajao kao eksponat. Su velike mašine. Pa evo kao otprilike ovako ogromne. I tražile su čoveka koji je bio inženjer, koji je znao na njima da radi. U to vreme već su svi bili u penziji. U to vreme, 2004. su bili u penziji i bio je veliki problem da se nabave naročito glave za dvojnične magnetoskope. Dobili su bili neku donaciju od, ne mogu da setim kako se zvao taj francuski audio-vizualni arhiv, dobili su bili nešto, pa se nešto radilo, ali sad ja ne verujem da se na tome više uopšte. No. Znači, izvini, potpuno nevezano, ali vezano. Znači, ovo što eventualno se radi u Trezoru je ono što je davno završeno, neće tu biti više novih emisija, Trezor, postoji kanal taj, RTS-u koji kanal gdje to stavljaju? Da, ali ja ne vjerujem da se dalje radi na tome. Ne vjerujem da se dalje više radi na tome, samu emisiju su skinuli sa programa, znači postoji digitalni kanal, ali nije na TV programu. Bojana je umrla. Od repriza. Da, Bojana je umrla, ova Sandra Milošević se isto neko vreme bavila sa tim, ona je harmonikašica. Ona se neko vreme isto bavila sa tim, ne vjerujem da se više neko aktivno bavi sa tim. Diskografija. Dakle, nije 100 ploča, manje je ploča, barem 48 identifikovanih i prebrojanih, ali najvjerovatnije je malo više. Zašto? Zato što za jednog izdavačkih kuća Parlophone pronašli smo, mislim, samo 2 ploče, međutim nije vjerovatno da je ona tada snimila samo 2 ploče, obično niko nije snimao samo po 2 ploče na sesiji. Pretpostavljam da ih ima malo više. Također, Edison Bell Penkala, to je bila zagrebačka diskografska kuća, Edison Bell, imamo spisak njenih ploča, međutim tu postoje neke šupljine u matričnim brojevima na kojima mi smatramo da je možda još nešto moglo biti snimljeno, ali u katalog je nije ušlo, nisu prorađeni, za sad možda su rađene samo test ploče, ne znam. Tako da, međutim, kako god imamo 48 prebrojanih, 94 snimljenih strana, znači na nekom mjestu je jedna strana bila objavljena na 2 ploče, što je naročito Edison Bell Penkala znao da radi. Najpoznatiji His Master's Voice. His Master's Voice je znači bila internacionalna izdavačka kuća, zapravo The Gramophone Company.
pod nalepnicom His Master's Voice iz Čehoslovačke je dolazio u Beograd više puta, između ostalog u novembru 27. godine kada je Sofka snimila svojih 16 numera. Također Odeon je naravno isto bila i internacionalna kuća, deo Lindström konglomerata i Sofka je tu snimila isto jedan broj strana. I Pathé je francuska kuća, Sofka je otišla na snimanje oko 21. februara 29. godine i vratila se pre 7. marta 29. godine. Znamo na osnovu članka iz beogradske štampe gdje je pisala da Sofka upravo putuje za Pariz i zatim oglasa za njene nastupe po kafanama. Elem tvrdnje da je ona u Parizu provela 2 mjeseca, jednostavno nisu tačne. Uglavnom je nastupala sa orkestrom svoga partnera Paje Nikolića, izuzimajući numere na tablofonu za Jovana Vasića, poznatijeg kao Jova Jare. Inače, identifikacija imena Jovana Vasića isto bio zanimljiv problem, pošto on konzistentno pojavljivo kao Jova Jare. Zbog bradice. Oprostite, da li ste slučajno išli u Akademiju nauka u Beogradu? Jeste išta s njima sarađivali? Kad sam ja pripremala seriju Aleksa Šančić, pošto sam radila to, išla sam da tražim materijal vezano za ovoga, pošto se tamo nalaze ti njegovi rukopisi. Onda mi je direktor, odnosno profesor Stefanović mi rekao, znate, mi imamo ovdje neke ploče, da li biste vi to nekako mogli da uzmete? Ja sam rekao, ja nemam to gdje i to. Pa možda da vidite da li postoji u Akademiji nauka... U arhivu Akademije? Da, u arhivu Nisam Akademije. bio, ali Saša će rado otići. Evo, mislim, kako da vam kažem, to i neko je meni ovdje isto spominjao da ima te neke stare ploče, nudili su mi, ja naravno treba imati stari gramofon i to sve, ja se sad ne mogu, ali, pa možda da vidite, tamo je bilo nekih etnomuzikologa, ne mogu se sad sjetiti imena tih kolegica, znam da mi je profesor rekao, vi mogli ovdje raditi kod nas kao u akademiji, jer sam ja 2 dana imala vremena da pripremim materijal i ja sam od ujutro do kraja radnog vremena sjedla i to sve češala Šančićeve materijale da nađem i to i još u arhivu ovoga Schlesingera sam tražila i tako. Tako da, evo, to nekako mi to stoji u sjećanju, iako je bilo, evo, ima puno godina, 40 skoro godina, da mi je nudio i kaže ako imate negdje da vam dam te ploče, tako da probajte tamo možda uspijete. Prvo, mi sarađujemo sa Dankom Lajić-Mihajlović, ona je naučni savjetnik u Muzikološkom institutu. Znamo se, poznajemo sa Marijom Dumnić, Vilotijević, koja je bila vrlo ljubazna da nam da par referencija. Ona je napisala knjigu o nečemu što ona zove starogradska muzika, što ja mislim da je bolje da se zove gradska muzika. Znamo Ivanu Medić. Ne mogu se... To su mlađe kolege. Sve mlađe kolege. Mislim, ti znaš ovu stariju generaciju, jer oni su mlađi i od mene, pa zato. 60 godina ima, ostale su mlađe. Ja, Danka, jest. Je, to... Pardon, vi. To je ipak bilo 89. Da, ona je u tom vremenu vjerojatno nijedno od njih još uvijek nije imala profesionalnu karijeru. A druga stvar što sam htio da vas pitam, pošto ste već to radili, baš ću da vas pitam, da li se išta preciznije zna o autorstvu muzike Emine? Ja sam našla jedino notno izdanje Jovana Frajta. Da, to je. I štampane note gdje uopšte nije naslov Emina, nego je sinoć dockan pođo iz Topla Hamana. Ja mislim da imam negdje kod kuće te note, ali u rukopisu Alekse Šančića ja nisam našla nigdje notni zapis Emine. Što je veoma zanimljivo, zašto? Zato što je on bio horovođe. Da, ja sam našla te njegove horske kompozicije i to, ali nisam našla, znači vrlo pažljivo sam tražila svaki rukopis. Da, vratit ćemo se, evo, možda je najbolje da ja malo preskočim ovdje i da pustim par snimaka. To bi bilo lijepo. Najbolje. Znači, Sofka je snimala veliki broj tih pesama, ja sam se ovdje skoncentrisao pre svega na
bosanski repertoar, inače bilo je toga šta više po ono što smo prebrali, može biti da taj bosanski repertoar nije sačinjavao većinu, međutim u svom slučaju ona je po njemu bila najpoznatija. Evo jedne od njih, možda ovo radi. Nije uključeno. Pašana Hercegovina. Ja, Pašana Hercegovina, jeste. Često ima verzije. Neki imaju po 4 verzije. Evo sljedeći da vidimo Više starogradska. Ovo je kao neka romansa. Ovo je neka mađarska pjesma. Moj bogat sva pticu sokole, samo što je kao neki, kao zvuči kao romansa. Da, ali mađarskog. Ja, pa zato ja kažem... čujete trošiti instrument. Sad vokalna vježbica. Aha. A sad ćete da čujete ovo. Hvala.
sad ne znam. To li te kapele bilo? Pa neko od njih, da. I sad će druga. Sad naravno raskošno uz klavir i dalje. Ovdje imaju daire. Ovdje ima, da. Da, ali pišete da nema ovaj... to je na ovoj Nije prvoj. bilo daira na prvoj verziji. Edison BPK, Da. a ovo ima. Ovo je druga varijanta. Samo je pogrešno nastavljeno, jel? Gudački uvod, višeglasna pratnja orkestra, daire se To je ne... za prethodnu. To je za prethodni To je za prethodni snimak. A za ovo je drugi isti moj Dilgare, ali To je druga natpis kuća. ispod. Ovo Ne. dole. Ovdje ima. Imaju dva moj Dilbera. Pa znam, pa gore nema, promjena ritma, intenzivnija uloga gudača, daire se tu se daire ne čuju, Tu se, a ovdje se čuje. a da, a ovdje piše gudački uvod, višeglasna pratnja orkestra, daire se ne čuju. Ama samo zamijenjeno mjesto. Ovo se odnosi na ovo, a ovo na ovo. Ovo se odnosi na gore. Onda sam ja, da, krivo sam ja razumjela onda. Ova verzija je bila u predstavi koju smo mi gledali. Da. Na Sofiji. Bila je nedavno gostovala iz Bijeljine pozorište, Jeste, bila je njena gostovala su u predstava. Sarajevu s predstavom. Ovo sam Još jedna vranjanska, prosto da ne bude samo bosanske. Naravno. Izvinjavam se što nije dovoljno intenzitetno nivo. znam, ali I opet čujemo ovaj tročni putinski ritam. to prevodno, Ja ću privoditi prezentaciju kraju. Znači ima tu i analiza i samo da napomenem da je po našem istraživanju, naime ja sam je ekstrahovao iz časopisa Radio Beograd iz 31. do 33. Sve interpretacije ploča narodne muzike i iz naših faktografskih mogu da dokumentujem da je ona bila najizvođenija pevačica narodne muzike sa ploču u tom periodu. Sofka i mediji veoma, već smo više puta spomenuli, razumela je masovne medije, koristila ih je, upotrebljavala je i Petra Ilića i Milana Kutlešića, predratnog novinara nedeljnih ilustracija i verovatno i druge novinare. Znala je sebe da plasira, o tome svedoče mnogobrojni članci i tekstovi iz raznolike štampe.
Samo nekoliko vrlo kratkih primjera. Ljubitelj muzike Carl Brent Chilton je izjavio i napisao u Vremenu članak da se zakleo da će da poljubi prvog Srbina koga vidi zato što je slušao ploču Sofku i verovatno Živojina Tomića. Bum spečena plovka, pevačica Sofka Dim, Dahira Zveka, Drajinčeva Dreka je govor beskonačni, drži već vambaršni muze, poezije sin Ujević Tim. Vrlo rečito, ne treba dalje, karikatura iz zagrebačkih Kopriva gdje vidimo Paloe Sofke i Josefine Becker. Tekst Ante Kovača, poznato kao Fifikus, iz isto zagrebačkih Kopriva, gdje priča kako je taj isti Chilton doneo Sofki u kolu na poklon nekakvu vezenu torbicu. Kafanske zvezde koje primaju od 2.500 do 3.000 dinara mjesečno, što je u to doba, znači 30. godine bila veoma dobra plata. Osvrt na popularnost u jednom žbunu pokraj Save sa pokretnog gramofona čuje se Mijat, u drugom Sofka, u trećem opet Mijat. I članci iz poznijeg doba, evo, pomozimo Josefinu Becker, spomenuo sam već tome kako je Sofka pokušavala da se vrati na scenu. Tekst iz Politike o Sofki. I konačno, želio bih da ga spomenem, knjiga Petra Ilića, novinara koji je Sofku lično poznavao, objavio njoj prigodnu knjižicu Bijeljina pre 3 godine, ali na veliku žalost izostao je potpuno jedan kritički diskurs. Tako da su se tu pojavljivale i inače vrlo nekonzistentni podaci o 24 muzičara koji su nju pratili, nije nikada bilo 24 muzičara, moglo biti 5 ili 6 muzičara i slično, stotinama ploča, nastupima po Berlinu, Pragu i slično, itd. Sofka je te priče sama izmišljala, vrlo svesna da su neistinite, nije bilo nikakve zlatne potkove na koji se neki prepametni novinar upecao i koja se već to ponavlja. Pravi razlog je vjerojatno što je neke 63. godine Cune dobio prvu jugoslovensku zlatnu ploču i onda je ona čula, pa kad Cune mogu dobiti zlatnu ploču, mogu ja dobiti zlatnu ploču. Znaš kad sam ja to dobio? Dobro da nije rekla Ovo je CD. licenca poetika, ja nju sasvim razumem. Zaključci i time ću stvarno zaključiti, prečerao sam što bi rekli Crnogorci Ona jeste bila prva jugoslovenska zvezda narodne popularne muzike, bila je širom Jugoslavije, bivše Jugoslavije popularna, ostavila je te ploče, zapise u novinama, bila je vrlo svesna medija, o čemu svedoči taj njen press clipping, impresivno da ga je čuvala, mada ne previše pismena, ali ga je čuvala. Karijera je obuhvatila razne oblike javnog muziciranja i ploče, te gramofonske ploče koje mi toliko volimo i pokušavamo da sistematizujemo i sakupimo, su bile ključni mediji u izgradnji i održavanju njene popularnosti. Detaljnu analizu repertoara, izvođačkog stila i komparativno sagledavanje njenog uticaja na pevače toga doba i kasnijeg doba mora biti predmet od budućeg istraživanja. Nešto na tome je radio Nikola Zekić, muzikolog iz Podgorice, ali eto, mogućnosti da se ostvari nekakva saradnja na analizi tih snimaka. Mi snimke imamo, treba ih preslušati, staviti u kontekst i uraditi jednu etnomuzikološku analizu za nekakvu buduću publikaciju. Ja se vama zahvaljujem za nas. Hvala vama. Hvala lijepo, Davide, ali imamo par minutica za još kojeg pitanja, a? Imamo. I ono što ste htjeli da kažete, a niste Zapravo je zaboravili. to je već pokrio Damir, to je taj snimak njen, da, to je već razmijenjeno. Nisam ni sumnjao, ali čisto mentalno. Imate neka još pitanja? Ja imam pitanje. Da li ti je poznato, da li su zapravo ljudi tih, da li je u Kraljevini tada bilo ploča koje su dolazile iz Grčke, iz Istanbula? I da li su oni neke od elemenata izvedbe koji su očito bili zajednički tadašnjoj i turskoj, ovoj laganoj muzici, grčkoj rembetici koja se počela širiti? Što se čuje i na nekom od ovih snimaka, kao ona Ali potpuno, to je bukvalno kao da je skinuo neko i
Sad mene interesuje da li se to slušalo s ploča ili se to učilo onako dođu neki muzičari pa sviraju pa bude im interesantno. Iskreno rečeno, mislim da ih nije previše bilo, a pravi izbor za to je Salec, pa se Salec će znati ako ih je vidio. Ako ih je bilo, da. Ali, drago mi je najmanje što si to primetio. Ja sam slušao pojedine rebetike, sad ne mogu da se sjetim imena tih izvođačica, uglavnom ženskih izvođaka, ali bukvalno ovdje, aman, da bukvalno zvuči to Roza Aškenazi, da. To je bukvalno, kao, čak su taj stil zvao... Pagika, Jeste, Pagika, ne znam izgovoriti, ali znam nekako mislim. Ali oni su čak zvali te pjesme Amane. Koje su to pjesme, kaže Amane pjesme, zato što je svaka od njih imala to što tu zovu taksim, to je uvodni improvizacijski dio, jel? I on je obično se koristio, zato što je zbog slogova lagano, a i uzrečica je u turskom i u grčkom i svim našim jezicima, odakle je došlo iz turskog, gdje je došlo iz turskog, jer je lako i zapamtiti to. I da svaka pjesma počinje za aman, 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 aman. I baš je sad, jedan snimak koji nisam ranije čuo, baš mi je bio potpuno identičan onom što je u to vrijeme pjevano i snimano, recimo u Solunu, u Atini, u Istanbulu i tako. Što znači da ipak morale su Neki da, trage moralo. te ploče nije se moglo to, ja mislim, samo svesti na muzičare koji su eventualno donosili neki stil, nego da su ploče bile te koje su presudno utjecale, pa je i kako se zove, Mile Janjić, on govori o tome da je njegov stil pjevanja da su oblikovale ploče, da su ko djeca sjedili i slušali ploče, tako da ja mislim da su ploče tu odigrale presudnu ulogu, jer vidiš da se to zaustavlja tu negdje do Drugog svjetskog rata, iza Drugog svjetskog rata mi već imamo jedan potpuno novi stil. A pogotovo je nama za etnomuzikologiju, pogotovo tradiciju etnomuzikologije, bitan utjecaj ploča i mislim da ćemo na tom puno više morati raditi, jer recimo naše dvije najvažnije kolekcije između dva svjetska rata su naravno Gezamanova, njegova snimanja u Sarajevu Gajdu 37. I snimci Lorda i Milman Perija iz početka 30-ih u Lika, Hercegovina, Južna Srbija, Crna Gora, svuda, jel? A zapravo i mi obično shvatamo te snimke kao ono najstarije. To je maltene gotovo kao predmoderno vrijeme. A na tim snimcima mi već čujemo da ljudi imitiraju Mijatovića i njegovu verziju Pošetela Hana Pelivana. A on pjeva Ana Pelivana. Ja, tako Vesil Hadžibegić. I to je bukvalno, oni to imitiraju. To ne znači da ta pjesma nije ranije postojala, to ljudi često miješaju. Znate, ljudi misle kao pjevaju u njegovom stilu, čuli je od nje. Nema veze. Nekad u narodnoj tradiciji ljudi nesvjesno počnu da imitiraju novu verziju i ne znaju to. Je li vremenom to... Da pokupe stil, pa ja. Sigurno su ploče tu bile strašne. A da li je, to imam još jedno pitanje i da završim ako vi nemate, možemo nastaviti poslije pričati. Možemo svakako. Da li je isto jedan od mitova da je Šantiću na uho pjevala? Eminu čak. Je li ikakav podatak ima? Ne, ja bih voleo prvo da mogu da sedim u Mostaru. Šantić je umro 1920. Četvrte. On je umro poslije Prvog svjetskog rata, a ona je, ako je kćerka rođena u Mostaru prije rata. Pa sigurno Bila je sigurno bila u Mostaru i prije. Da, ali je ključno pitanje u kom stanju je bio Šantić. Da. Pa dobro, Šantić je imao tip zdravstvenih problema i to sve, on je bio onako u kućnoj kućna njega. I onda bio u zatvoru i sve to kroz šta je on prošao u svom životu do smrti. Tako da... Ko zna, možda i to je jedan od mitova. Jer nigdje recimo u knjizi Lešić ne spominje. Evo, ja mislim da imam knjigu pa ti mogu dati. Znam, ali i tu je bio jedan problem jer oni nikad, pogotovo Lešić koji je bio briljantan u mnogim stvarima, ali njihova popularna kultura, oni su na to gledali s visine, onda je gdje je vidio podatak, to bi njemu bilo jao. Ovu Sevdalinsku scenu je Naila
Naila Ceribašić je pratila kroz ovu knjigu što su oni objavili. Jeste. I sigurna sam da ima zanimljivih podataka i refleksija na Sofku. Ti znaš tu knjigu, ili tako, ovo što je sad izašlo? Da, znam, Edison iako je Belton, nemam, ali ja, znamo ja, da... Rana diskografija. Razne- Jeste. Tu Imamo baš- mi tu primjerak sad. Nemamo jer je kod mene. Imam ja jedan Ja sam svoj vama kući, neku ali recenziju sad ne kao znam ne. da je- Ali Ali recimo, moj šteta najveći je- problem je što nemam tu knjigu u PDF formatu, jer fizički Nema nemam PDF, svi fizički trebaju. nemam mesta, nisam. Jeste. Dobro, pa nešto ćemo smisliti. A što se tiče arhiva? To je moj poslati. Daću ti ja na skeniranje, pa ću ti poslati mailom. Ali što se tiče recimo arhiva, to što ste govorili, nažalost, ja sam prije nekoliko godina dok sam radila, bili smo na izletu u Mostaru, pa sam ja otišla u ovaj muzej da vidim, muzej Hercegovine, jer ja sam pripremajući seriju Šanc, došla tamo u muzej i onda su oni meni tako izgledali dvije hrpe raskupusanih kajdanki, gusala, pa sam ja onda sastavljala to po rukopisu, spajala kompozicije i tako. I baš sam pitala tamo ovog jednog uposlenika da li vi imate to. Ja mislim da je to u ratu, ratnim stradanjima, pogotovo što je Muzej Hercegovine bio blizu mosta, pa je to vjerovatno i otišlo i ko zna. Tako da je pitanje uopšte te arhive vezano za gusle. Ja sam isto tražio jer je Miloš Dozela napisao zapravo, to sam našao po štampi, još 910. prvu kompoziciju koja se zvala Nizamski rastanak. Ali je apsolutno nemoguće. Kaj poslušao hitski nastav. Da, tako je, 90. A u imenu je sad, šta je bilo šta su oni svirali, pošto imaju 15 varijanti te varijante. A priča je bila da se ta pesma vezana za odlazak turske Pa posade iz sve su Beograda. to, ali to kažem da ja sam isto zvao njih dole u Gusle, u Muzej Hercegovine i da vidim, vrlo je malo to sačuvano. Pa je to, zato što je to, znaš, to je na dijelu Ali što koji ti je bio... kažeš, znaš, nije se puno, to se sve smatralo kao popularna kultura i onda se i nije vodilo računa toliko o nekim stvarima. I zapravo mi nije čudo da su čak su nju puno više snimali kasnije za vrijeme socijalizma nego što sam ja mislio. To je bilo neki intervjua jer se na to obično gledalo, pa vi znate tu čuvenu, tužnu, tragikomičnu činjenicu da mi u nekom momentu, kad je Himzo Polovina umro, mi smo shvatili ovdje u Sarajevu da nemamo nijedan ozbiljan radijski intervju s Himzo. Pa nemamo, nego smo dobili Ja, od on je Novog bio Sada. On imao neki problema s politikom, koliko ja znam, ali Ne, ne to je ovo. bilo malo, Ne, kod Himze Polovine, kako su pričale Jasna i Mira, pošto sam ja radila isto na radiju, Himzo je svaki dan dolazi u redakciju Narodne muzike i on je toliko bio prisutan i uvijek su mislili, hajde imamo vremena da snimimo. To je jednostavno kad je umro, iznenada je umro, onda se shvatilo da je to on jedan od rijetkih s kojima nisu, nijedan etnomuzikologa, prijatelji su svi bili, nisu snimili ni jedan intervju. Tako da je nama Novi Sad u stvari dao intervju sa Himzom Polovinom. Čak nismo našli ni njegovu bistu u Mostaru, Himze Polovine. Ne, mi nismo našli. Ne, jer su ga svi onako, on je tu, on je naš, ima vremena i... A zapravo je bio jako je bio zanimljiv, on je onako sa Mirom Fulanović, sa Nadom Lubi Pečarom. Da, on je bio i član udruženja folklorista. Puno su nekih naučnih radova su zajedno pisali, onako interesantan baš osoba. Bio jedan od rijetkih koji je u svakom slučaju kod nas na Balkanu prvi koji je počeo muzikoterapiju, jer je kao neuropsihijatar radio, odnosno kao psihijatar gore u Jagomiru. Tako da je zanimljivo. Da privodimo kraju. Nije strašno, mogu ja da ozdružim. Samo ovo, ja sam pokušao da pronađem podatke o bolesti Alekse Šantića, ali su oni vrlo škrti. On je bio hospitalizovan početkom 1920. godina. Jeste gledali seriju? Jesam, ali davno. Dobro. 90. Ima je na YouTube, da znate. Davno sam gledao, nisam. Da. On je, ja mislim da je Aleksa Šantić bolovao od sifilisa. Ja pretpostavljam i zato mogu imati neurosifilis i tako. Pa dobro isto ko Safet Bek baš. Da, zato što je on, kako se zove, prema tim nekim podacima, odnosno i
Lešićevom romanu i to njegova porodica je faktički njemu zabranila da on oženi prvu ljubav, njegovu Anku, koja je bila Latinka, a onda je poslije toga došla Zorka, pa je i to sve neuspjelo i onda je on tako kao muškarac bio upućen na... javne usluge, da tako kažem. Na javni sektor. Pa tako, jer imaju te scene, jer imaju te scene, mislim to, gdje on ima te halucinacije i to sve, i onda je on išao u Švicarsku, tamo na neku, gdje mu je uspostavljena, mislim da je dijagnoza, ali onda i zbog rata i boravka u zatvoru i sve to, tih uslova, pretpostavlja se da je on od sifilisa. Tužna priča jednog velikog čovjeka. Jest. Eto. Super, hvala vam. Hvala vam, gospodo i dame. Hvala Nadam se da će neko od vas snimati I živom nekog predavanju nečeg u koje nam je srcu baš da nastavi nešto čime se osvježilo. opet mi na neki način bavimo. Bilo je ovo lijepo, hvala vam. Hvala vam. I korisno. Hvala. I vi ste jako onako dobar predavač, pa je baš bilo zanimljivo. I radujemo se tekstu uskoro, a? Jel ti, Saša, radite na... Tekst je u drugoj recenziji za zbornik Amatikice Srpske za scenske umjetnosti i muziku. Nadam se da će proći. Jedan recenzent nam je tražio da skratimo, a drugi nam je tražio da se način koncentrišemo na Sofkine manipulacije istinom. Zašto? Pa dobro, Pa uvijek se nađe neko interesantno je. ko... Da. Znaju etnomuzikolozi biti takvi. Ne, ja ću sad nešto da kažem. To je, znači, druga reinkarnacija tog teksta. U prvoj reinkarnaciji jedan od autora se bunio zašto smo upotrebili izraz citiram jugoslovenska narodna muzika. Duša, draga. Inače, postoji, nisam ga ja izmislio, postoji korišćenje u naučnoj literaturi. Imam knjiga koju uči u naslov. Pa dobro, zato što je dakle od 1990. kad je došlo do raspada države Jugoslavije, sad svi Sad svi tu zemlju ponovo ubijaju iz ovog Čeks Jugoslavije. To je to. Pa znam, ali kako da nazovem nešto što je vranjanska i bosanska muzika, dobro, jeste sevdaninke su, ali jeste jugoslovenska, pa nije turska. Pa je, ali to je, pa i tada se i prije se koristile, recimo, nazivi muzika iz Vranja i tako. Niko ne govori bivša Austro-Ugarska. Naravno. Niko ne govori, znaš, Nema bivša... se je nepočudno to Jer su pominjati. to... Ali vjerovatno je zbog toga to smeta, sad znate, taj naziv Jugoslavenska narodna muzika. Taj bauk prosto Pa eto, mi živimo nekako da još se uvijek... pojavi ponovo i da pojede nacionalističke ambicije. A to je isto kada smo spominjali da je nešto bilo u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, bilo je, ono se zvala tako. Pozvala. Da. Mislim, Mi stalno... Sad već bivša Kraljevina Jugoslavije. Kraljevina Jugoslavije. Očito ne postoji više, što je sad još duplo da... Pa sad se stalno spominju bivša Jugoslavija, 2 puta se spominje bivša Jugoslavija, ova Kraljevina i ova, sad ova do 90. Tako da malo je sve to poprilično konfuzno. Da. Recimo, mislim da bi bilo interesantno baviti se interpretacijom tada i sada. Koja je to ogromna razlika, baš sam rekla Tamari, evo dok ste vi izlagali. Ja danas kada bi mladi ljudi slušali njene interpretacije, ja ne znam da li bi neko pristao, da li bi ga povukla. Zato što je to doživljaj onako neki A evo mladi ljudi, kako vam se čini mladi? Evina, kako se vama čini njeno pjevanje? Je on baca na nešto što znate ko Sevdah ili... Pa, na nešto... Ne, zato što je to recimo ima jedna vrlo zanimljiva stvar, recimo u Srbiji Danica Obrenić i ne znam te neke pevačice. To su bili visoki soprani, soprani visoki, to su bile potpuno druge impostacije. Danas je to nešto sasvim drugo. I od 45. Ovi naši svi pjevači... Ali to je zato što smo mi, gradiš, znaš, svoj doživljaj, nečega mi svedeno je na jedan drugi intonativni nivo, prilagođen nekim opsezima
tih pjevača Čekaj, iz... Nada Mamula je prva koja se pojavila s onom tamnom bojom. Je, i onda je to, ja vjerujem, ja zato mislim da recimo danas kad bi ovi današnji pjevači, mladi, slušali ovo da ja pjevam, on... Ja mislim da on to ne bi identificirao kao Sevdalinka. Ne. Tako je, jasno, je. Ne. Ne bi se identificirao. I to je recimo nešto što je vrlo isto zanimljivo za neke... Ja mislim da su oni isto kao što su imitirali... To će mladi, ja sam u penziji pa ja... Ali mislim da je ono što smo malo prije pričali, kao što su tada imitirali neke orijentalne, tipa grčke, turske ili možda čak i arapske ploče, ne znam šta su slušali, tako su, kad je u pitanju impostacija i postavka glasa, imitirali ploče koje su im dolazile iz Beča i iz Italije. Ta neka belkantistička, da oni hoće malo da to zvuči operno. A tako je Mijat pevao. I Mijat je pjevao, Mijat je čak bio na, kažu, mitovi bar kod onoga, kako se zove, profesora u Parizu, nešto je uzelo Deviši ili de neki nešto. Ali nije to ništa neobično, pa je kod Brune Špiler ti išlo Hinzo Polovina. Jeste, ali hoću da kažem, nije nikad poprimio impostaciju belkantističku. I recimo, ali interesantno je, sad se pojavilo se u zadnjih 20 godina nekih projekata koji su svi propali, gdje su pokušali da pjevaju Sevdah jednom impostacijom koja bi bila malo džezerska. Tipa, moj dilbere, i onda imaju kao ono, hoće da malo zvuče američki, a da pjevaju zapravo Sevdalinku. Ja, ali imaš još jednu stvar, recimo... Kako ljudi žele da imitiraju evo, ono kad što čuju slušaš, izvana. Profesor je fetiš. Evo, kad slušaš recimo pjevače ala Dušica Bilkić, Danica Obrenić, Danka ova, kako se zove, jedna... Žitka Ivanović, i tako, znači to su, ili recimo Merima Njegomir, koja također ima jedan drugačiji pristup. Ali jeste, možda je boja glasa, ali nije interpretacija. Ne, nije, ali one imaju taj, kako se zove, taj jedan solo pjevački impostaciju glasa. Evo gledaj recimo od ove, isto ima unuka, od Vasilije Radovića, čija unuka isto je pjeva? Radmile Dimić. Radmile Dimić i tako. Znači, to su pjevači koji imaju potpuno drugačije formiran glas, solo pjevački sa ublaženim tom solo pjevačkom tehnikom pjevanja. Mi trebamo sad da napravimo simpozij. Ne pa evo to je recimo stvarno su interesantno. Simpozij kako ko pjeva. Ne pa evo gospođa želi. Da. Ovaj skup je prelep, ali mislim da bi bilo za kraj lepo da zapevate bar neki deo Sevdalinke svi zajedno. A ne znamo sad u kojem ćemo stilu. Pa neko od vas, ne mora svi. Izvolite. Ja stvarno, ja sam malo umoran spuštam. Eto malo jučer što si zapjevala Alipaša na Hercegovini, eto. Ajde, malo to Čekajte, šta Nemojte sad da je sam sad dobila? Koji je zadatak? Da otpjevaš. Koji je zadatak? Zapjevaj kolika je jako napraviti. U Alustan. Ti poslao. Još ne ustane. Ali mislim, ja ne da vidim Ako se bojite, se kako je meni. Ne. A evo, moj muž uvijek može da probije led. Dragoljube? Može, nemojte da to negdje završi. Nemojte stvarno da je snimate sad, nije se mi upjevala, nemojte žene, profesionalna pjevačica